Ja sam Gordana Vučković, dolazim iz okolice Karlovca. Došla sam po moj novi osmijeh u Arenu Zagreb. Stranicu sam našla na internetu i dvoumila sam se jedno vreme da li da odem ili ne, pošto mi nije usput i blizu, ali odlučila sam ipak da se pojavim. Sa osobljem, sa svim sam prezadovoljna, toliko oduševljenje, pažnja, nemam jednostavno komentara, nemam riječi, nemam način na koji to da opišem. Osjećala sam se ovdje kao kod svoje kuće, opušteno, sretno, zadovoljno, svi sa osmijehom. Jednostavno preporučila bi ovo svim koji trebaju uslugu da dođu u Arena Zagreb i bit će prezadovoljni. Ja sam sa svojim novim osmijehom prezadovoljna. Hvala.